Angumbuhangku ta pambor beli la acara pamaringu eti la YKB GKI TV. Bande ditarong ya napulung nemiri mala kata hamayang. Domiri buhang menya parong ya napulung nama kapipi ya naluri ma holodo. Amin. Ang buhanggo latan mirik iya karito na pulong na parongunda la lodo na huruf ko na luri taunay karito. Bieling la kaunga ko rin ito kau hambul dambun dalar hakambul dambul upal dalar do hambul pitu. Na petanda da dia kenan dalar hakambul patu bawana. Na du na tau ndahangia mana na anggota na. Takat angu da anggota na. Angumbu hangul tam ni miriya karito. Nyuta tau parhaya nindala kahaung lai karito. Hamu mayaka aniyana. Hamatuna na tau. Ndahangia bana na anggota ihina. Nimbihu da anggota ihina ningu ngunada. Angubu hanggul tami miriya karito. Napa kenal dinda nyuta taune karito ta. Buanda bana na anggota na kabunggur karenja na marama dala kabunggur dan na pahama ruko na talenta bawanda dangun na cara rama dan na pahama yedu ya kan na papatanda dan yuta kata Mariang kang tarima ngara ya naman de paham. Iya batu nanu ni gumaan na proses nanu. Kanadu ning tau na mampuhanya na anguna na mapahama duanya. Ngara ya na paparaman. Ang buhang kulatam na miriyel korito. Lakawunga ko rin ito hakambul dambul dalar hakambul patu wana. Na do na tau ndahangia da anggotan. Takat angu da anggotan. Laluri pinutana yana. Nyuta talati mayana wikinda. Watarama la dalu hanggan ranya na angun da naman dia pahama. Nyita ta aja bikin da kata tarima ya naman dia pahama. Jangan dia tak pahama. Nunan dia yang kiki anak. Na pahanggang kali ninya dalam gereja. Na patakil ninya dalam gereja. Karena tu batambuhang para maduanya na tau nama pahama do anda na tau karito dangu anggotan malah katakan na dipahamnya. Amin. Malah kata maya miri halamnya parowo ya na pulu manang kapipi aritana kama maka papalaku ya laluri holod Riri baning kamada la kabongguru. Amin. Ang buhang ko takayo na pulong na miri ang maruang badu palike ya subscribe dan pabirinya.